Mu izina rya polisi y'u Rwanda ndagira mvuge ko umwaka ushize muri urugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 polisi yafatanyije n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo igenzure uburyo amabwiriza atandukanye yubahirizwaga ibihe bitandukanye. Turashimira abanyarwanda bitwaye neza mu by'ukuri bakomeje kubigira umuco kwirinda kino cyorezo ndetse banahitamo yuko kwirinda ari inshingano zabo batagombye kwihatirwa na polisi. Ariko turanagaya abantu bakomeje kugenda bagaragara nkuko turi bigaragaze ko mu by'ukuri hari abantu bakirenga kuri amabwiriza. Muri uyu mwaka rero navuga ko dukuye mu somo ki. Icya mbere nuko COVID itananirwa. Icya kabiri ntabwo COVID irambirwa. Icya gatatu ntabwo COVID idohoka. Icya kane ntabwo COVID isinzira. Icya gatanu COVID ishobora kwihinduranya kandi nkuko byemezwa n'inzego zibishinzwe irihinduranya. Byumvikane rero ko iyo ufite icyorezo kimeze gityo abaturarwanda baba basabwa kugira ngo bubahirize ingamba uko zakabaye. Nubwo rero ibyo bigaragara ndetse n'abaturage bakwiye kuba babizi. Igikomeje kugaragara nuko iyi ngamba zakajijwe bamwe mu baturage barushaho gutaka ndetse no kuzinubira. Ariko bakibagiza yuko ziba zagiyeho kugira ngo zibarinde. Ntabwo rero wakwirinda icyorezo kimeze gutya utaka cyangwa winubira ingamba ko zikubangamiye kubera ko urasabwa kwigomwa byinshi byakugirira akamaro. Ikindi cyagaragaye nuko iyo ingamba zorohejwe nabyo bitera abaturarwanda batari bake kudohoka bagakora ibikorwa byatiza umurindi iki cyorezo ndetse no kwirakwira ryacyo. Urugero muri ibi bihe amabwiriza yo kwirinda coronavirus yoherejwe kugira ngo abantu bakore ibikorwa bitandukanye byabagirira akamaro. Polisi y'u Rwanda irabona ibi bikurikira. Icya mbere abantu bategura ibirori mu ngo, house parties, za anniversaire cyangwa se amasabukuru y'amavuko n'ibindi. Urugero muri iki gitondo twerekanye abantu 39 bare bafashwe hafi mu masaa 5 z'ijoro barenze ku mabwiriza bari mu rugo ngo barimo gushutinga indirimbo cyangwa barimo gukora indirimbo cyangwa se kuyitangiza. Aba barimo umuririmbyi uzi ku izina rya Mugwaneza Lambert ariko uzi ku kazina kitwa Mula ndetse ari kumwe n'abanyamakuru babiri. Abahanzi bakwiye kuba intangarugero mu kwirinda amabwiriza bagahanga indirimbo cyangwa se bakora ibikorwa bikwiye ko bitwungura abaturage kwirinda kino cyorezo. Itangazamakuru ntabwo ukwiye gusaba uruhushya rwo kugira ngo ujye gukora akazi ko gukora akazi katemewe, kujya kuvuga yuko ugiye gutara amakuru ku bikorwa bitemewe ndetse nawe ukabigiramo uruhare yuko mu by'ukuri bitemewe. Ntabwo byemewe. Ukwiye kuba ubonye ayo makuru wayabwira inzego z'umutekano kubera yuko nawe ugiye ushobora kugira ibyago byo kwandurira. Icya kabiri abantu bategura ubukwe barenza umubare wagenwe ndetse bagende ko ahantu bakora ubwo bukwe ari hanini byarangira mu kanya gato ukabona cyari ubukwe cyahindutse ikirori. Ibyo bintu ntabwo byemewe. Nizera ko abakora ubukwe ababitekereza abafite muri gahunda bidakwiye kuba intandaro yo kuba abantu bahandurira coronavirus. Ariko nanone ntukwiye kubihatirwa yuko ukwiye kubahiriza amabwiriza cyangwa ukabitozwa nuko ejo polisi yagufashe ikakwereka abanyamakuru bikajya mu itangazamakuru bikagaragara ko abageni bashaka barushinga batubahirije amabwiriza yo kwandura coronavirus. Resitora zakira abantu b'umubare urengeje bagamije inyungu zabo cyangwa se resitora agamije inyungu ze aho kugira ngo mu by'ukuri abe yashyira ku mutima umutekano w'abantu cyane cyane ubuzima bwabo bwo kwirinda kino cyorezo. Insengero zemerewe gukora zikakira abantu mu barenze cyangwa se abantu bamwe bakajya mu matsinda. Abantu barenga ku mabwiriza kubera amarangamutima bakajya gushyingura cyangwa bakajya mu kiriyo iyo hari umuntu witabye Imana. Byaba bibabaje uherekeje uwitabye Imana cyangwa mu gihe cyo kwifatanya n'umuryango we wagize ibyago ukaba aho ugiye wakwanduza cyangwa wakwandura iki cyorezo cya coronavirus. Abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus bitwaje ko bakingiwe cyangwa bavuga ko coronavirus yashize kubera ko urukingo rwaje. Ibyo bintu ntabwo byemewe. Njya nanya kuba Minisitiri w'Ubuzima yabivuze. Gahunda ijyanye no gukingira hari inzego zishinzwe
zishinzwe kwisobanura uko ikora, uko izashyirwa mu bikorwa, uko inkingo zikora, kuzageza igihe abanyarwanda bose babwiriwe uburyo bwo kwitwara. Ariko mu gihe amabwiriza akiriho, turasaba abaturarwanda kwiyubahiriza uko yakabaye 100%. Abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo nanone bavuga yuko mu by'ukuri barambiwe. Urugamba ruhinje kera rutsinda intwari. Ntabwo ari byo, abantu bakwiye kumva yuko bakwiye kwirinda. Ndagira ngo nibutse abaturarwanda kandi ingamba nshya ziyongera kuzari zisanzwe zo kwirinda kino cyorezo zatangiye gukurikizwa uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa Werurwe, zikaba zizamara ibyumweru 2. Icya mbere nuko ingendo zo kujya mu turere twa Bugesera, Gisagara na Nyanza zasubukuwe kuva uyu munsi. Abaturage bo mu turere twa Ruhango, Nyanza, Huye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe bagomba kuba bageze mu ngo zabo saa 9 z'ijoro. Babyumve. Bari muri isolation cyangwa se bari mu kato. Niba babwiwe kugira ngo bagende kugeza saa 9 z'ijoro, nibe saa 9 z'ijoro kubera ko hari impamvu. Ahandi mu gihugu ingendo zirangira saa 3 z'ijoro. Ariko hose bamenye yuko gusubukura ingendo ari saa 10. Turasaba yuko aya masaha y'ingendo yemewe agomba kubahirizwa. Imodoka zitwara abantu muri rusange cyangwa se mu buryo bwa rusange ntabwo zigomba kurenza abantu 50%. Zivuye kuri 75% by'imyanya yagenwe muri izo modoka. Ibi rero ejo muri za gare hirya no hino hatandukanye cyangwa mu gihugu hirya no hino hatandukanye ntibikwiye kuba ikibazo cy'uko abantu basubiye kuri umubare kubera ko bari basanzwe byaranabaye. Ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Icyatuma gusa bitaba nuko iki cyorezo cyacika, ariko abantu nanone mu myitwarire yabo bafitemo uruhare rukomeye cyane. 50% by'abacuruzi mu masoko no mu maduka nibo bemerewe gukora kandi bagafunga saa 2 z'ijoro. Dukora n'inzego z'ibanze zikanyura hirya no hino mu baturage mu mujyi wa Kigali, hirya no hino mu gihugu. Abantu babyubahirize, babe bafunze batahe bagere iwabo hakiri kare ku masaha agenwe. Insengero zemerewe gukora 30% by'ubushobozi bwazo. Izo ni izemerewe, izitemerewe ntabwo byemewe. Umubare bitabira ikiriyo icyarimwe ntugomba kurenga abantu 10, nawo gushyingura ntugomba kurenza abantu 20. Kandi bagomba kumva yuko ingamba zose zo kubahiriza coronavirus zigomba kubahirizwa. Abantu bakwiye gukora ibikorwa byemewe mu buryo bwemewe bukurikije amabwiriza. Nta mpamvu nimwe ukwiye gutuma polisi iguhatira kubahiriza amabwiriza kuko iyo ibiguhatiye bikugiraho ingaruka. Urugero, mu byumweru 2 bishize mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara hose, polisi yahatiye abantu 74,650 bagendaga n'amaguru kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yahatiye imodoka zigera muri 816 ubwo nabazigendagamo birumvikana kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yahatiye moto ndetse ubwo nabazigendaga 570 kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yahatiye amagare 136 ndetse ubwo nabagendaga birumvikana ko atigenza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Umubare w'utubari twafunguye bitemewe tugacuruza inzoga mu gihugu hose natwo tugafungwa ni 355. Naho umubare w'abantu bafatiwe muri utu tubari ndetse bagacibwa n'amande ni 2996. Umubare w'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byafunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza ya coronavirus harimo hoteli enye na restaurant 60. Ibi byose biba atari ngombwa. Ntabwo bikwiye yuko ukwiye guhatirwa cyangwa gufungirwa kugira ngo ufunge business yawe kugira ngo uzumve yuko hari coronavirus kandi tuzi ko ihari. Dukurikije bitubonye rero haruguru, turasaba abaturarwanda bose gukurikiza amabwiriza babyibwirije, self regulation nta gahato kuko biri mu nyungu zabo, kandi uwo bizananira polisi mwijeje yuko izamufasha kuyubahiriza kandi akirengera n'ingaruka zabyo. Icyo kintu cyumvikana. Ikindi nuko tugiye kwinjira muri weekend ndende y'iminsi mikuru ya Pasika. Turasaba abaturarwanda gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus, tubibutsa ko atari igihe cyo guhindura ingo insengero, cyane cyane yuko izo misa zateganijwe nk'uko nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bivuze yuko hari zitazaba. Ntibazahindura ingo zabo rero insengero,
ntibazahindura ingo zabo utubari, ntibazahindura ingo zabo izo gukoramo ibirori, nta bintu byo gutumirana mu ngo kugira ngo bizihizanye Pasika cyangwa bakore iminsi mikuru cyangwa bagire ibirori ibyo ari byo byose. Ntabwo ari igihe cyo gusabana. Bibuke ko gutumirana abantu ari benshi bisa no gutumira iki cyorezo cya COVID-19. Iyo utumiye abantu batandukanye baturutse hirya no hino. Mu gihe abanyeshuri barimo gusubira mu ngo zabo, polisi ifatanyije n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Uburezi, RURA, ibigo bitwara abantu mu buryo bwa rusange, izafasha abanyeshuri bari mu ngendo basubira mu ngo zabo kureba uburyo hubahirizwa amabwiriza yose ateganywa yo kwirinda kino ikwirakwira ry'iki cyorezo. Icya kabiri, gucunga yuko umubare wajya muri bisi uteganyijwe wubahirizwa. Ikindi, kugenzura ko umuvuduko wateganyijwe abantu bagenda uburyo imodoka zigenda uzubahirizwa, ndetse nuko nta modoka izahaguruka muri za gare itwaye abanyeshuri nyuma ya saa 12. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda kino cyorezo, polisi y'u Rwanda irabwira abaturarwanda ko gahunda yo gukomeza kwirinda kino cyorezo ni nta kudohoka, kuko amabwiriza arazwi kandi agomba kubahirizwa 100%. Iyi gahunda ya nta kudohoka turagira ngo tuyise abanyarwanda bose tuyigire yacu. Ku kigendanye n'ikibazo cyabajijwe kivuze urupfu, nibyo koko hari umuturage wo mu karere ka Rulindo ejo bundi tariki 27 ukwezi turimo gusoza barashwe n'umupolisi yitaye Imana. Ariko icyo nagira ngo mvuge nuko bibabaje. Birabaje ku muryango wa nyiri umuntu nyakwigendera. Twese biratubabaje, ariko na polisi birayibabaje cyane cyane ko muri ibihe byo kugenzura iyoherezwa ry'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo, abapolisi baba bakwiye kwitwara neza, bagakora kinyamwuga, aho binabaye ngombwa bakitabaza amabwiriza n'ahari, cyane cyane ajyanye no gukoresha intwaro. Ni ryari ukoresha imbunda, ni ryari ukoresha intwaro, biba byagenze bite, bisaba iki? Ibyo rero iyo bitagenze bityo umupolisi akarengera, icyo twavuga nuko abikurikirana agahanwa, ku buryo n'uwo mupolisi yashyirirwa rw'ubugenzacyaha narwo rumushyikiriza parike agomba kubikurikirana nwaho ku giti cye. Ikindi gituma bibabaza nuko mu by'ukuri iyo bivuzwe bityo byitirirwa polisi, kandi mu mabwiriza atangwa yo kureba uburyo izi ngamba zubahirizwa, yo kugenzura cyangwa no gukora kandi kazi kose kajyanye n'umutekano, ntabwo polisi yatanga cyangwa iratanga amabwiriza yo kuba wahohotera umuturage, kirazira. Ibyo rero iyo bigenze bityo mu by'ukuri abapolisi barakurikirana, kandi ni ibintu bizwi buri gihe. Mujya mubona n'abapolisi bamwe baba basezerewe cyangwa se birukanwe, abarenze bakoze nayo makosa nk'ayo ageze kuri urwo rwego bajyanwa mu nkiko, ariko igihe cyazagera bagafungwa igihe kirekire, cyangwa se ku inkiko zibiteganye niyo basoje ntibazagarukana muri polisi. Tuzakomeza rero gukurikirana no guhitira abapolisi nyine kwibuka inshingano zabo, ibyo basabwa, kureba amabwiriza ajyanye n'ikoresha ry'intwaro, haba ari iki gihe cyo kwirinda coronavirus cyangwa se kugenzura uburyo amabwiriza yubahirizwa, n'ikindi gihe cyose bazabakora akazi. Ikindi kibazo cya kabiri kijyanye nuko mwabazaga muti umuturage ugenda wenyine n'abaturage bafashwe ari benshi. Igihe cy'amasaha yemewe y'ingendo, amabwiriza areba buri muntu wese ku giti cye cyangwa n'abantu muri rusange, cyangwa se ari groupe. Ikindi nuko buriya ntabwo polisi ihura n'abantu bivuze ngo caha nyuraha, ntabwo ari nko gutangira ngo bivuze ngo tukwerekeje hariya. Oya, polisi iri mu kazi kayo mu muhanda, ibyo twabivuze inshuro nyinshi cyane murabizi, nuko iguhagarika ikakubaza urava urajya hehe, kubera iki ugenda amasaha yarenze, ikabikubaza ukabisobanura, abantu bararekurwa. Muzajya hirya no hino, murabizi yuko n'abajyana kuri za stade hirya no hino ifata umwanya ikavugana nabo, abafite ibibazo byumvikana ikaberekura bagataha. Ariko abadafite ibibazo byumvikana bigaragara yuko bashoboraga guteza ibyago cyangwa kwandura covid cyangwa barenze no ku mabwiriza hana, abo bagafatwa. Azaba ari umuntu umwe rero polisi huye nawe izabe basanze ari benshi barenze ku mabwiriza, aho rwose no kubabwira yuko bazajya bahagarikwa, bakabazwa, bakisobanura, bigaragara ko barenze ku mabwiriza, bagafatira ibyemezo bikwiye.
ndumva ari ibyo mwari mwabarije. Murakoze.